Okay, murakoze cyane. Abo mubona hano ni Youth Power Foundation. Turi umuryango w'abantu benshi cyane. Dufasha imfubyi, abapfakazi ndetse n'abandi bose batishoboye. Barimo abafite ubumuga, abafite indwara za chronic diseases. Tukaba twaje hano kwifatanya na the Skallaz family gusura abatishoboye batuye ku mihanda cyangwa se abana baba ku mihanda. Twabatekeye, tugiye gusangira nabo, dufatikanyije hamwe na the Skallaz family. Murakoze.
are Youth Power Foundation. We make a living by what you get, but you make a life by what you give. Nimesema sisi tunaitwa YPF, Youth Power Foundation. We are going around sharing some food. Yeah, that's all. God bless. Yes. Kuna mwana ninata huku Nairobi. Na tuko aliweza kunipotelea kwa stage. Sasa mimi ulala tu kweli. Hata juzi kuna mwizi alikuwa anakimbizwa mahali. Mimi nilikuwa nimelala kwa kibanda. Sasa vile hao mamobo walikuja wakanipata hapo, ndio wakaninyorosha hizi mamiguu bwana. Hata sasa hivi niko na uchungu sana. Pole sana. Lakini is okay. Itakuwa sawa. Hakuna goda poa. So hi guys, I hope all of you are doing good. So we're here at this place na tunataka kuuliza how life is, ndo at least ikwe funzo kwa wengine. Acha tupatie brief information venye wanakuanga. Bad. Mambo Poa. na hapa life My name is Kelsey. I'm stay Western. That West. Karoloi. Wacha. Hivyo tu kuko sawa Roysambu. Hakuna sioni mabaya, kuna huku tu niko sawa. Chakula iko tamu, iko ziga.
tuko fresh. Power Foundation. Mnajua kupika. YP. Tunaweza taka mtutafutie pale pa kukaa. Asanteni. YP mwafu. Mtutafutie pale pa kuishi tu. Life ya nje, mvua inanyesha, kuna baridi sana sana, na nimeachia shule form 2. Ongea wa Kirumu. Ni aje? Kwa sana. Naitwa Njoro. Mimi si mbaya. Life uko ikaje? Iko poa, lakini venye mimi naona mimi kwangu inipeleki poa. Mimi kwangu kuna venye bana inanilemea. Hello guys, turagira ngo tubashimire. Ubu nyine tubona mubona tuvuye mu gikorwa, twasuye babana bo ku mihanda kandi twagize ibihe byiza kabisa. Turashima Imana. Ikindi turashimira Skallaz family kuba babanye natwe muri byose, twajyanye nabo kandi twagiranye ibihe byiza. Abazakenera kubona ibyo twakoze uyu munsi
mwaja kuri YouTube channel ya Skallaz family, hanyuma mukaja no kuri YouTube yacu ya Youth Power Foundation, mwabisangaho. Kandi twibuke gukora subscribe, like, comment and share. Thank you, murakoze.